Ti lesson ko ita nga bigat kakabsat, what to do during COVID-19. Yan, what to do during COVID-19. Ana ti aramidon tayo kada ito yung COVID-19. Okay? Idikal man kat nakurang lagbasitan ng 5,000 iti nag-positive based kaday jay source uno jay news nga nairwar. So han nga bumasbasit no di kat umad-adulata. Ijay Ilocos Sur kuna ni Pastor Fahela Idikalman umabutingan nga ni kam 50 ti active cases dito yung kunana. Na lockdown jay puro. Jay paggatangan di kita bisikleta. Kaputa da may isang positive active case day jay. Some barangays in Lawag are under lockdown. Ken San Nicolas, some parts of Bangi, Pagudpud, Bacara wala pa naman. So di may isa kong mga ikararag tayo wisdom kadagiti local government officials. Napintas dedi namayanda nga ti lockdown kat kwa intermunicipality. Tapno nalaklak nga makontrol. Nga taga Bagara kat hanap pala mapanlawag kas tagas day kuma. Lawag hanap pala umay ti Bagara tapno alalisto ti panaka monitor na uno. No sa dinot ayan iti active cases malakdown ko mapela day jay nga kasla ko malawag o pela mapanlawag tagas day kuma. Ngem let's just be prayerful for the wisdom kadagiti opisyales tayo kakabsat because syempre ada kadakwada ti discretion. At we are still under MGCQ modified general community quarantine pa rin tayo. So with this, kaya't ko nga i-share kanya yung kakabsat, panang i-prepare iti bagbagi tayo, kada iti first wave, kung natin latan ti Ilocos dito. First wave, di kiti naglablabas kat saan nga wave di jay, kalak walang, dito ripple. Ngam dito ko talaga dalo yun. First wave. In a time of difficulty that seems to take over so many aspects of our life, it is easy to lose our bearing. Muit bearing, no kuma sidecar ti motor. Maperdi jay bearing na, agbaling nga, daring gurno ka, di pa nag-spin jay ligay. And we are caught in worry or distraction. And sometimes, what we need to do is just to go back to the basics. So the basics of handling COVID-19. Basics. So let me share with you 5 that every Christian must observe. 5 things that every Christian must observe. Number 1, we must hope in God. And that's number 1. We must hope in God. Manginanama tayo kini Apo Diyos. This is a time that we should not lose hope. Deti ti gundaway kakabsat nga hantay kuma nga mapukaw, ken pukawen, iti pananginanama tayo. At the purpose ti Apo, no ape nga simrek iti COVID-19 iti Ilocos Norte. And there are changes that will be made, and definitely, digiti nga changes will affect our day-to-day life. Our businesses, our families, and our goals. Things will change. Ngayon mamati tayo nga ni Apo kakabsat, He is working all together for good. Kaya ti ayat na saan ngagbalbaliw. So, agtalag tayo keng kuana, dagiti karina, especially in Romans chapter 8, verse 28. All things, including the COVID-19, work together for good to them that love God. So kadating nga Kristiyano, masapol nga hanti mapukaw kakabsat, deto'y panagayat tayo ti Apo. To them that love God. As lovers of God, we are called according to His purpose. So, han kumalaang kitaan tayo, digiti madamdamag,
no di ket kitaan tayo ti Apo, nga isu ti paggapuan iti inanama tayo. So, do you have hope? Dapat na inanama yung kakabsat nga malasatan tayo tumutlang deto. Praise God for that. We must hope in God. Kat adu dagiti kuana talaga nga madanaganan. Dagiti daduma kat talaga nga isu ti pagsasaritaan. Diya kamo no nabirukan dati yaya, nabirukan dan? Hampay. Saan pa'y? So talaga nga guantawaras lata ti ubrana ya. When? It's beyond it's beyond kakabsat deti kwatay data, deti kaslang amuta yung situation. I believe it's bigger than what we see. Ata, no te may sagat infected, ano nga day sakbay nga maamuan na di result na. And within those days, kat umakar nga mangakar manan. Kat digijay nga maakaran, adadama maakaran nan. So, exponential. Amoy exponential. It is multiplied by itself. Diba? No kuma 1:5, dito nga 5, another 1:5. Digito yung another 1:5. So, kas dito ka kapaspas na. But you know, basic iti Christian life, number 1, we must hope in God. All things work together for good. Ikantay latatiwaya, di panunod tayo kakabsat. Tapnon di kasta, amuyo, di ka verse kat it is applicable in all aspects. Hanlaan nga gaputa, deti topic tayo agad, how to prepare ourselves for COVID-19. Kadeti kadana ti Ilocos. But it applies to all situations in life. Amen? Ngano dadadigiti banag nga kaslang disappointments ti biyag tayo kat wayaan tayo di panunod tayo, we must hope in God. Number 2, we must pray. We must pray. Worry is often a signal that we are not casting our cares upon the Lord as we should. Every Saturday morning, isu ti appointment ko iti Apo kakabsat, ti kaslapan naka-fasting and prayer ko met. Once a week, every morning, I have my quiet time. But every Saturday morning, inset ko nga talaga nga time ko iti Apo. Nga dayjay ket never mind no hanggang ano nga oras nga malpas, I don't want any appointment whatsoever. It's just my personal appointment with the Lord. Ket idjay kakabsat nga maipulong ko, maibagat, may yuman, may yasideg ko amin iti Apo kakabsat nga detalye, dadagsen, panggeplano, everything in my life. Ket mariknak ti meaning na di casting all your cares upon Him, for He cared for you. Ijay kakabsat nga makitak di ko na di Philippians 4, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart. Wouldn't it be wonderful, hangat nga nagmayat kakabsat, nga kalpasan dahil COVID-19 by the grace of God, tinaging blessing na kada tayo, ket immuneg, iti prayer life tayo nga Kristiyano. Pimintas ti pa nagkararag tayo. Pray for God's protection, your family, our church family, your pastor. Pray for those who are elderly. Digiti at the underlying health conditions na. Nakapsot iti barana, puso na, at the major organs na, nga problema, which is a problem. Pray for the missionaries because they are depending on the financial support of many churches. Pray for our local government officials for wisdom. Pray for opportunities to still share the gospel because the word of God cannot be bound. Isaw ti Apo ket saan nga dapat mataldengan. We must pray. Be careful for nothing, the Bible says. Hantay dapat madanagan. Amoy, deti peace nga daga tayo, i-explain ko, as I explained last Monday night. Deti peace nga daga tayo, kathan nga kasla ti ubing. Nga natal na ti riknana, nga naragsak pa isuna, uray kasano iti bagyo, ti rason no ape nga naragsak, gabut kinaubing na. Hanaam mo iti extent day nga peggad. That's not the kind of peace that we have.
Dito peace nga tuktukoy na ito'y kakabsat, aware ka DJ problema, agkalatkat di panunot mo nga makakita ti amin nga what ifs, and yet natalged ta pusom. Do you have that peace? That is the peace that passeth all understanding. It passeth all understanding kasi you are knowledgeable. It is very important that we have knowledge of what is happening. Because lack of knowledge, ignorance will destroy people. So dapat amo tayo, anat difference ti rapid test kan swab test. Anat kahit nga sa one, deto'y community transmission. Babasit simple informations, but we have to know these things. Ngem sa baling nga banag, detay amum digitoy, nga agdadanag agbubuteng ka, kan nga detay amum digitoy, and you can live wisely, ngem adatalged ta pusom nga naising-singayan. That is the peace that passeth all understanding. So ako na nagat, be careful, meaning to say, di panunot mo, adut what ifs na. Amuyot what if, kasano nga rudon no kastoy, kasano no kasjay, kasanon ton, kasano. Adut what if di panunot. But by everything in prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, you see, so amum, aware ka, no anyat mapaspasamak, adda pa nagdanag ti puso, adda pa nagpulkok ti panunod. But because of prayer, adda di talged iti kaungan iti puso tayo. We must pray. Number 3, what to do? As now, what to do with the first wave of the COVID-19. Number 3, we must rest. We must rest. Maturog tayo kakabsat. That's true. Numampay personally, hanggang muna nakaturog kan misis, gaputa nakatog guri-gur ni kiyon nga nagpatnag. So, no makaturog ak dito'y maawatan nyo. No dagay siguro makaturog ko jak maawatan. Taumbot anak yung nga naggurigor. If you are worried and stressed, awan to kada tayo deklaro nga panagpanunot, we won't have the clarity to make wise decisions. We won't be ready and able to help others. Kasi dapat ti panunot mo sound. Kat nukurang katiturog kakabsat kalaganyak, at the possibility na dakdakkel di percentage, nga hanaunay agweret iti panunot nga makapanunot iti kasayaatan. Sometimes the best thing we can do is get a good night sleep. Iso nga, ti kadigidi kakabsat kat ti prayer ko no, apply kayo ti trabaho kat ti hangkay ko magna-night shift. Ngam alagat, depende kakabsat no anat ito ti apo. Ngamin ko na ti Psalms 127 verse 2, it is vain for you to rise up early. Bambanog ti panagriing nga nasapa. To sit up late. Nga nakatugaw ka, kat naladawan, tay adalaman ti rabi to eat the bread of sorrows. Tiket na kami nga sa kundeto tiladaw mo nga maturog, nagsapagring kat, di nakapaturugan, dagiti pa nagparparikot. Bambanog deta ko na ti apo. For so he giveth his beloved sleep. Maturog kakit di. Kasi, nagpampanunod ka, worry, awan tumatlat maitulong naging ka. Malaksid ko no nagkararag ka. Because mabaling, di pa nag-prayer mo, the Holy Spirit, aday impress naging ka nga wisdom nga aramidem. But if you just do this, you just sit up late, kat nagring ka nga nasapang, agparparikot kan tumanen, kung ano ti Bible, it is vain. Paborito dati nga birthday classmate Bible school, idi kakabsat nga nag-review. Kung namin kat, Brad, ag-review kan Brad, alas 11, alas 12, rabi kat, agapurakam review, at siyempre hami kayat ti kulkulela ti exam. Kat dito iti ibasa na kwa, brother, kung na, anak kat ti ko na ta Biblia, bambanog, iti agpuypuyat, bambanog, ti agriring nga nasapa, maturog tayo kidi. Oh. Iso nga test kami kakabsat, no hanga 0 ti maalan nagat 1. Ngum tatagat pasturang kakabsat. Psalms 4:8, I will both lay me down in peace. Maturog kang adatalged kental na tapanunot mo kabsat. Bayam ta problema. Itad mo ti apo. Bayam ta problema. Hanga iso kumati mangriribok ka, maturog ka. Bagam ta kaabay mo, maturog ka. Unless necessary, like us, alangan naturugan, may orniki yung kakabsat ka tagbarbara. So,
For those cases, those are emergency reasons. But in a normal situation, kakabsat, maturog tayo. And sleep. For thou, Lord, only makest me dwell in safety. Salwadan na kam to apo. So we must rest. Maturog kayo, kakabsat. Nakapsot pa iti baging lumaban iti sakit, no kurang tayo iti turog. Titurog into ti apo nga regalo, iti bagi tayo tapno makarecover. No, anyaman di rason nga diyo pakaturturugan, kakabsat dawaten nyo iti apo, iti parabor, nga maalayo ti turog yo. Insomnia, sino't ada insomnia na? You need to ask God because you need to sleep. Hamo mabaling ay baga nga jak makaturturog, gaputa insomnia no kakabsat. We will help you pray. Just tell us no di kayo makaturturog, tulungan da kayo nga mangikararag. Apo, paturugem apo. Dete, hana makariingin. We must rest. Okay? Oh. At dadigitay tao nga hana makaturog no sana agkape. Katkas jayak, naimas turog kuno agkape ak. At damat digitay tao nga hana makaturog no agkape. So ang kikap-kape nga kapsan. But you need to rest. Number 4, this is very important. We must eat well and exercise. We must eat well and exercise. Okay? It is easy at a time like this to eat unhealthy foods. But while detonation tayo, everyone is trying to stay healthy by avoiding the virus. Take note, ha? Everyone is trying to stay healthy. Babaan ti pa nag-avoid na iti virus. But we are not all being as careful to stay healthy by eating a balanced diet with nutritious meals. Avoiding the virus will not make you healthy. It will only protect you from sickness, but will not make you healthy. What makes you healthy is what you eat. Naintindihan po natin? Anuhan kayo umanamong kakabsat kat kunana ti Biblia kat whether you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Amen. Glorify God with your body. Which means nga aywanan tayo mo ti bagi tayo kakabsat. We could literally make ourselves sick while we are waiting for everyone to get well. Baka agsakit tayo mo, ti panangururay tayo, nga umimbag, digito'y agsakit. Iso nga dapat da tayo, mangan tayo itinasayaat, nag-exercise tayo kakabsat. At least 10 to 15 minutes a day, take a walk. Pastor, usto, di exercise ko agdalo sa bali kakabsat, iti DJ exercise nga the pace nga surutem. Sa bali DJ agdalos kag pace o aglablaba ka. Exercise DJ ngam sa bali DJ, you've got to have about 10 to 15 minutes nga whole body exercise. Take a walk. Ulyam je balayo, bubong baba, kasjay. Go around your house. Okay? Nang runa kada kayo kakabsat nga medyo mas natataengan, you need to exercise and make sure nga napintas ti circulation ti bagi. Pastor, usto exercise mo ta ubra akmat kastoy sa bali lang kakabsat. Sa bali lang. Tama ba ako, Lester? Yeah, see? Sa bali lang. So you need to exercise. DJ trabaho ngamin, maka-exercise ka nga magparparikot di panunot mo. Lalo no adut labaam, apo kabsat. Ngam di exercise, it helps you get rid of things in the mind. Makatulong ka. So ako na ti Bible, bodily exercise profiteth little. At dasang kabasit nga maitulong na ka. Kat uray day nga sang kabasit, dakkala kakabsat. Dakkala banag. We must eat well and exercise. Okay? Working people, those who are working at office, those who are working, dakay nga teachers, ag-exercise kayo kakabsat. Please, exercise. Okay? Kat by the grace of God, mariknak nga kadeti ag 2 bulan, August. Nganin to 2 bulan na, deti consistent nga panag-exercise ko kabsat kat dakkel ti nag-improvean, hanla nga ti health. Uray pa'y iti panunot. Pumintas kakabsat nga talaga. So you need to exercise.
Okay? Amen ba? Sige, number 5. Last. We must encourage others. We must encourage others. There is someone near you right now who is having a harder time than you are. Mabaling nga deta kaabay mo, nadagdagsen ti problema na ngam siga. Talgya pa man? Di ba? Nadagdagsen ti parikot na ngem siga. Ask God to lead you to them. Okay? Dete lesson ko kabsat idi last Wednesday, daka mo isot ituloy ko damdama, I'm still making decision in mind, but I might continue that, how to be an encourager. Timay sa jay kakabsat kat assist others in their time of need. Assist others. And there are many ways that we could be able to help others. Dati week ito'y by the grace of God, kat naamuak nga ni Mrs. Acacio, ni Ma'am Adatoy, kat for couple of nights, kat awang gayam iti kadwa ng Jebalayda, di kat may sana. She is a widow. Kat awan iti kadwa na for about 2 to 3 nights. So when I learned that, nag-respond tayo immediately. So I told to Rohel, schedule lang from our workers, timapan umyan ijay, uray rabi ilang every night. So for the past 3 nights now, by the grace of God, at dada itimapan umyan nga workers tayo. Kat baka lang at dada kada kayo nga members, timayat nga makisublat. Kasi adumot ti activity mi nga kwa dito yung kakabsat kan digiti workers. Just in case, I'm presenting the need. So maybe there are some of you, brethren, who would like to be of help. Dakam ti mablesan dito at dakam ti tumulong. Hanga dakay ti mablesan, dakami at dakami ti tumulong. So we need to assist. Amen? Ket kuna ni Ma'am Acacio ket permi nga natalged ti riknak pastor kuna anata digite talagang digite brusko nga lalaki ti kakadwa na jay. Duwa nga lalaki ti kadarabi, ti bangkuyog keng kuana, tumulong dangag dalos, tumulong dangamangan. Di ba? Kakabsat? Sifin mo yan. Ma'am, maibus amin, delata yo Pigsa, di gito iti delata. So nga, sa bagay sanay dati basi-basit lang, di kita 3 rice, 4 rice, kakasjay lang ti sanay dati kita babasit lang nga bambanag. Oo. Idikal man, I heard nga ni Mrs. mo? Ayan, nasan siya? Ayun, nandun. Okay, tumayo ka nga, sister. Ayan, nakapalda ka na. Good. You may be seated. Kabsat ni Brother Carlo, dedoy, ipag namot kakabsat. Anak ko, gayam ti kasar di gitoy. Yeah. Tatan, kayat dat makaumay ngam siyempre ni, anat nagamot tayo, anat nagana ni, Jane, yan, ni Jane, kat hanapin nakagatang ti paldana, kakabsat, isong ay disandehan da na kaumay. So nga, kunak, ijenta group chat ti Bakarao, House of Lydia, DJ ipag ni Brother Carlo, asawa di kabsat na, kat kasapulan na iti palda, tapos di kasta kat makuumay da makikimong. Okay, praise God, nag-respond na si good ni Sister May. Napanam ni Sister May? Sister May, napanam? Ayun, mukno na pang naglakot mula, sister. At dyan, Sister May. Yan na ti address da pastor, kung na nga sigod. Agad-agad. At day not ba, di mismo nga balayda, income to kong Brother Rex. So, ti kaldawan na napandang kakabsat, kat inikan nanti palda. Kit-kitak-kit, imanay nga ta kung kunak ka, sister. Jay size na ta, siguro medyo inyas pilinat basit. Amen. Thank you. Assist others in their time of need. No anyaman ti wagas kakabsat. We have to observe health measures. We don't know nga rod. In any way that we could be of help, we need to encourage others. Be a Barnabas. That is what the church ought to be. Helping one another. Building each other up. Pipin na pigsa tayo ti pamati kakabsat. This is not a time nga giginuyod tayong agpababat itong galmaysa.
This is the time nga makita ko ma iti brotherly love kada tayo. Panagsisinakit, panagsisinnaranay, panaggiinayat, panagkikinnararag, because that's what we need today. And if we do that, we will come out from this situation stronger, better, and progressive by the grace of God. So, data kakabsat, iti lima nga ma-share ko kada kayo itatanga bigat. Okay? That's for our Sunday school. To God be the glory.